Bisa gitu. Tidak. Karyo dahat utama pisan Presiden Abdo Sidanidon melarapan penganjali umat duwene. Om Swastiastu. Anggo mangku lan jero mangku pramusuda lan saking sanur sane gumanti sucian didiat majeng
taler projuru adat dinas ring dalam guling gede sane gumanti suksemang pidia taler majang ring ratu idodane sane presido rau ring didiang ring kalah puniki sane gumanti tresno sih didiang ring kalah puniki duanan niki pemargi dahat silip tur dahat mau tamu domugi sangkanin pesuecan di Betara kaping kalih las carya pikayun sareng sami ring kalah puniki presiden sugra ida tuniang ngewuwah ring kewentanan ida nabda ring sejeroning jagat sanur utawi sami jagat iring majang ring ratu idodane sareng sami sane tunas didiang kalah ring kalah membuat meli jebos ritat kalau sampun ide ngadeg moyogo kapertama sampunan membawasan kaping kalih ape duwe selen niki jebos utawi pademan kaping 3 sampunan ngenyetan lanyaran sampunan melanyaran sampun genten sane lungsur didiang majang ring pecalang utawi sane ngumiletan nyangrau puniki ritat kalau kuentenan nak kerauhan utawi ketapat ring sorin utama mandala mangno pecalang siaga puniki mangno nenten ngeranjing kepuro dadosne membuat pisan niki sire sane gumanti nyongsong mangno nika ketapat nggih nika banget pinunas ditiang majang ring ratu idodane sareng sami boyo ditiang anapan suecan ide boyo ditiang tan percaya ring sejeronin kerauhan ketapak sakewantan banget pinunas ditiang iring ulangan pikayun kedua majang ring ide Betara menawi sane male jebos teritat kalau yogan ide iratu idodane ne iring ditiang rauh niki ring tonon linggih ide sangyang Prajapati mangna menyita nasab sarang ulangan pikayun nunasija domugi sangkanin las carya pikayun ni ratu idodane sareng sami presiden mulih membuat turmanin ide Betara sesuune presiden itu nabdap jagat mupija kedirga yuso ring iraga sareng sami inggih taler atur bining ditiang menawi genah linggih-linggih becikan tragio iraga melinggih wantah pecalang sarang bakamda utawi pecalang saking sanur yatno ring sejeronin pemargi nyangre utama mandalo inggih menika sida atur bining ditiang kirang langkung ujuk bungsur dingkalah membuat pastike talar majang ring pedagang talar atur bining ditiang sekadi atur ditiang nesane wawu ritat kalau sampun meyogo pastike lampu duwe pacang kepadaman ritat kalau wosan pemargi punika durus margiang swadharma swagina ditiang nenten nyutatan inggih ratu idodane sareng sami kirang langkung unjuk lungsur ditiang minakadi penyangre ring dalam gulingan aturan suksmo indek pikayun las carya turmanin pemargi nitena niki ditiang sinabantu pramasanti om santi 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 om
Bandrang. Kau pasti kenal kan anak kan? Boleh,